Propone el congresista del Distrito 2, Manix Dalipe, para abrir pa mas mucho mag-highway na syudad keta konekta con el syudad na mga-cercanos probinsya. Asugun kung Dalipe, pwede konsidera con este como maga-alternate road. Importante sigun este haber para tene alternatibo camino el syudad, en tal caso ay paraliza el solamente highway del syudad keta konekta con el syudad para na provincia de Sibugay, del norte y del sur. Bueno sigun el lugar para abrir camino como allí na Bolong para na Curuan y Curuan para na Vitali. So nuevo highways and mucho se projecta se ansina el gudyatong gobyerno national alternate roads kay porque si uno lang dito yung highway mang collapse aliman landslide paralyzed and which happened in Barangay Victoria, di ba, a few years ago, hindi ba dolpiang el diaton Ciudad de Zamboanga kaya yan timpak alyan na Barangay Victoria akel yan landslide alyal camino. So with an alternate road from Bolong para Curuan, hindi na tusubi na tuktukalaw, buen infrastructure which inline tamen sa na trust del DPWH. Sine pa yung uno, Curuan to Vitali, na hindi na ito pa sa arriba na Tigbalabag, aki se todo coastal. Puera con este ay kera sigun mas fronto el transportara del mga produkto pa afuera del syudad o para akiman kanatun. Mucho sigun cosa puede beneficia aquí el syudad, especialmente el progreso na ekonomiya. Bien, mucho sa benepisyo kanaton. Kasi once abri to highway, once abri to camino, whether bypass road, alternate road, or dito main highway, manwiden to, mas bonito el movida del mga goods diaton, no? Mucho to camino or oportunidad pwede dali ko ng mga negosyante donde sila pwede planta nila mga negosyo, pwede mas mucho areas pwede man develop to into a commercial area, mucho to mga areas akil antes tabla kita mga interior na camino na no pwede usa el chera pwede kita usa. Asigun kung Dalipe, llevaya ele con este na atención del Mindanao Logistic Infrastructure Network. Un ahensya según este encargado na mga proyekto infrastruktura keta konekta con el diferentes mga syudad o provincia na Mindanao igual mga kamino. Si Dalipe habla por largo tiempos hindi incluido aquí el Zamboanga Peninsula. De ahora lang según después ele personalmente pidi para incluir con el Zampen na mencionado ahensya. Iablayo that we should not forget Zamboanga Peninsula na Mindanao Logistics Infrastructure Network, MLIN. Este kasi el comprehensive plan for all highway development para con el Mindanao, para todo mga grande syudad aquí na Mindanao will be interconnected. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.